Aye, vatsongo va ka hina i Manyangatsi to komisa so loko ni se subscriber kombela subscriber so ri mangifani teka nkarhi ni nga ha koti nchumu ku va ku ri na swin'wana na swin'wanyana leswi swi va ku swi hlanganyetini before ni nghena mhakeni swi vile ku hi ti 19 va hlangana ka that annual event yaliya ya nga va ni yona last year ti 16 at the rest lodge ka ha ri ndhawu yin'we so namuntlha ku vulavula hi mhaka yin'wanyana so vanhu vo tala se mi sungurile ku vulavula hi yona i ku December hi ya mani December hi ya mani December ya famba na DJ Mfundisi na Salani kumbe xi ta vuya nyoka ya tshava xi ta confessa vuloi bya xona tinsin'wini xi mi pengisa kumbe xani mhani Sunglen na vona lembe leriwana ni social album ya vona yi twala a va ti nyika ngopfu nkarhi wa yona va ha ri busy va xavisa matamatisi na mambonyana kumbe Flora kumbe xani Slicker. So I'm just gonna break everything down switsongo visela nga khoma camera u ri mention na Joe lawula ku nga mention na Joe so loko hi cheka kahle no usually the album ta beni to huma 2 weeks before December hela ibisi high rotation to ku na yona hi December regardless ya ku December ku va ku ri na swo tala kumbe yini a ta ha kumeki tivi na yona from January to the other December. Leswi swi va kha swi van'we timhaka to tlanga fluff is that kind of music low it's not timeless yi na time frame music wa kona ku no banana ku phuza ni famba na banana ku phuza ni famba ni chayisa maybe 20 times after 20 times another chumu swin'wanyana because it's fluff, it's fun. However, not simple for to DJ Mfundisi. The reason why simple for to DJ Mfundisi there na that thing electro electro was so kanzumba. Let me try to break down how I understand how this sounds comes. Nzumba so xitanga ku Dr. Thomas Chauke. So lexi nga humelela I ku va susi tikatara va yi tlanga hi pace yaliya va yimbelela xi open Mayengani. Se electro hi loko ku cinciwa kick na tempo ya nzumba yi fakiwa the sound rhythms to cinisa xibelani like loko mo yingisela ti-sound letiya ta ti-sound letiya ti humaka ka electro loko ri cinca ti-sound leti faneleke ti controller how people dance. So electro is more about the dancing type thing, then Zumba you can do anything with it. Then the traditional one is tapu nanzumba usuka kona just follow satikatara. So the Mfundisi ashitiva ku it comes and passes kwa hava lidara ya electro kube na vahangalasa kuva na vo Slicker kuva na vo Russian army kuva na vo Indian army now i karhi wa Salani na Mfundisi I na lidara however nzumba ina lidara. So I want to take you back to what I'm gonna say. Obviously, that 2 weeks you hetelela ka Gaza, yita khoma because this is what has been happening for the past 5 years. Kuka amuva avuya tlanga hi December. Kambe loko electro yi va yi fiki kahle ya disturb. I still remember kuna nkarhi wun'wana ku nga bayela ku swaswameta hi December. Ku na nkarhi wun'wana nga but na tekinyana yin'wana yi hangalaso hi rhandza byela no hosi which dominated over that time. Hi mhaka ku a wu ri powerful. So at this stage loko hi langutisa pace ya Mfundisi hi langutisa pace ya electro yi le ku dominating to that extent ya ku obviously by December ya ku disturb leswi ni swi vula ni nga ti hi December yi ta disturb unless if benu ta nghena studio a zamela electro na vafana va yena va khasikiza kumbe a tikumela Salani na Mfundisi to do something leswi nga ta mi khipa ka high rotation mara mark my words electro sweswi ya ku disturb se ya mahlweni who had the best album between Flora and Sunglen. Sunglen it's typical each and every year mali ya home ifa ya tala ku hupa yi relax ngopfu she only concentrate la ku yimbelela anga dohi but then the creativity, the tunes, the excitement ayar gone. But this album for me it was arsenal ra vunanga and the reason why se ra amukele ngopfu ku so it before mara ka album ya Flora the sound is clean the mastering is powerful. I don't know whether Flora marketing yene endla ku anga fit but she's better than Sunglen. This recent album is way better than Sunglen. The reason why ni nga hlayangiswa Joe yingisela kahle Joe
for the past 4 years or 5 years. The last time Shirimani anga dominated the game. A ku ri na album leya yo byala vavasati hi loko se ku ri khomile. However, ni yingiseni kahle. However, loko humesa tinsimu hi ta ti tiva hinkwenu and ta ti tiva ta huma. Ku tlhela lava ti xavisaka but then a ku vi ku ri rotation leya competitive. Shirimani album yi ta huma, yi ta twala, hi ta tiphina yona, but then we can't rate it at the same level leyi nga ta expect ku Mfundisi na Bino va ka yona. Hi ta bula kahle kahle na ku just na vulavuli sweswi ni nga swi vona nyana sweswiwani hi ku timhaka ku hava na Sunglen kumbexana xi nga juma xi ti humesela na Sunglen juma Jozi ku na risimu rin'wanyana ro ku tisa team so yi na video va kha va cina na Sunglen. It's very catchy i ndilo luwa ni ya DJ Mfundisi u tisa team nge wika liya because leyi khome two powerful vocalists, too powerful. Vasati vo rhandza ku dapadaba, you can see by the way she dances Sunglen ku mani leyiwani a yi la kula sorry xap na Dr. Thomas Shoka va hi tshembisa album but then shem loko ku ri mina manager ya vona kumbexana munhu un'wanyana loyi a va advise-aka a ndla a va tivekela album ya vona hi ta yi vona hi January. Ti la ku vuya sweswiwani hi swi la ku yini va tiva lelo kuti ku sweswi hi la ku babi ya yi nghena xap ni nga rivali ku subscribe ta